uba penya sing sim dukat ke yeng do bar thawan ka khasil satamas district council ula eno ya kam kum chairman ka council dak ba IT ya city eno kam hakalai poetrik kulalum kwat arajar arpuar ya ka bala priang do deputy chairman ba Alvin Saukme kani ka jing eno uba penya ya ka kam chairman ka council kalong kum sibenta ban ailat no yu MDC namo plang konsi uba lamprang bla bu unyo benta ban penya ya ka yeng do bar ka council nadu upanai rempang arhajar arpo kaba layo ban jit yangi kubu chairman jong ka KGDC te bat haki ni ki kindiat sngi kaladon ka jingye benbet ka jingye perkhat nakaliang ka parti NPP para mengi ki MDC mentangi dan nyomut hadin balawan penyeso sa iba laprang bla ibalong MDC jong ka plang te nomor bangi baro arngut ngilongki kandidat hakani ka by election ke belang shudap shen iba bla ilong I kandidat na po mo plang nakaliang jonga ngalong kandidat na po mo keneng te hakabede bat kani ka benta tang masmi ka result haka arterik u November arhajar arkuwei ngai iba pun hane ki media ki reporters kila keli lupai ta kelima yung baknya la pila job kumne hato pin no ikakam chairman bat IT babla ngong ya kata ngi long ki ba kluit mensim bat ngi long ki ba kloi ban burom ya ka ji penbe jongka parti kumju na ki noelam ki jungi te tang hadin katu kan nipor hadin katu ka result na kaliang jungi ki MDC nriumut ki bla dan lupa ke NPP ngila penlong ya ka parliamentary party committee bat ngila yo ban priang burom yei ba lamprang bla haka parliamentary party committee jongi te ka bumut ba kanika PP ke jongi hantai hapo district council ke video ka NPP ngila don ke MDC kumbah nyomut mentah te bat hadin kata ngilai keren sai kanika kam na kaliang jongi baro nyomut ngim dan AA ban ong habede ba kanika kam namar ba nakaliang jongaru ngakloi hiban terwashi ba bla namar ba kumu senior leader kumu senior MDC ba bla la job south term kenika dikatam ko ba south kibla job but ila experience bahan tairu but ngamso artatin ba inyo ban la ban kit ini kam te namar takadaw dakawe ke jingmut nakaliang jungi ki MDC MPP ngi terwa bahak kata ka meeting ke bengi kendo para mengi ngi terwa bakat by penbeka high level dari ka high command joka NPP te ki leaders ki jungi ki noilam jungi haka party nadu I chief minister I belong national president I deputy chief minister I belong I vice president national vice president but I sa siu bhalang dhar ngila kendu bat ngila penbet ba da kumno ba kani kakam na kanyang jokiru kiterwa bala da kala long ka ba ngila penbet pramingi MDC kemud gikwa hibai ba blain mi bujli no hakajaka ga jomi hantai po council ko chairman joki GTC te klip da penslam ya kata ngila yo ban kontak I CM bakla don kata ka ji penbet te bat nakaliang jonga ngalabu ikanika jing ino kam shithi ino kam haka life waiterik upanai kelalengkot mentau snem ajar kuar te ka pomut ba minin hi minshisni hi la accept ika shithi jonga da deputy chairman ba Alvin but minin ru hi la pha ika shithi ino kam bat ka shithi ban pentip syaka DCA District Council Affairs Department joka Sorkar Jila bat kasyong pat Sorkar Jila kan pentip pat syaka office Raj Bhavan jong lat ke Jila bon sabu pat ya ka tarik ban jit chairman Tumai hakini ki kindiats ni te kita di ki development kiba penlong let's say yana bangan ino eka kam rupai po District Council but bangan pelik jimbut syah ya kini kam baka Sorkar Jila kelabin syat ngaku government deputy chief whip yang mentah support
ngathrai yo menta kasngi janmiat shibet kala mi hi ka notification hangtangin satip kala banlong le si la shim tayo kasining kong na si paangin nang banong te henry ka pakham tikna hi kan de shibet janmiat onda kala mi ka notification na yem jonglat